seo sin ha mis muinneigh. Fáiltearmh chun an teisin seo má dhéanaan an dúis lísachaí professionta an an Eadar-theangachadh. Ha sin smuinneigh gun mar an teisin seo státha trí charstal na huarach, so ha planich an acu bit si bhí cínteach go bhí sin déisial ag carstal go hoch. So ciad taingar son sin na staonach agus gan na phannal seo a bheit me ddíireachar son iarrtas Leig is againn cúsí bhtá seo go le pein Iain mac Phearsain. I mean, dulis mis Iain mac Phearsain agus as ciún, I guess. I mean, ciún na dúas an Eadar-theangachadh Gàidhlig agus bharach is mi gopur mar áirití solmarástig agus all na géalteachs na nírin an tipper chusperin idir lítrachas agus groichin carin na sarsinne hu vecht in na géalteach agus module an a meisteach Gàidhlig legacy tar bhí na béirle. Agus Eadar-theangachadh as an arsinneach chéú bliana gan ché macin le urim ag solmarástig agus mar mí bhí sé trí bliana an cuas ac in bhí rích nó an dúas ac in agus sin ac pe. Glíomh taphlaat agus Kyle, bhúla go tunisht? Yeah, so it's much a Kyle or agus ha mi gobod de Bhorst Gàidhlig agus rein mi cuasa seo an nudí. It's for me léholaití dhéananig. Scanna, agus Krista. Smis Krista NicEanraig, sanas níon sciannach a hámi agus sé teacher a hannam agus rein mis an cuasa seo a blianasa. At bhhair fórlaigh sin iasci. Well, bheit ar fórlaigh a bliana ré as nuair sin rein mi stat mi opéidir an bliana as nuair sin, yeah. So van sé ag an tais úrnin bheis a glascáil. Bheis a glas úrnin, bheit cóstarí, bheis minic go amach choramach. Glíomh agus Shona. Smis Shona NicEanraig get a ha mi fudach an nunin a fiochar in dús an an herig a ha mi agus ha mi an hen I dráste. Ha mi éidir bhí dé siaplod na fichet teachcan seo hain a cúpaid ag BBC. Ha mi dráste na mi dhéisiche éiad NicEanraig Gàidhlig, siadh na NicEanraig Gàidhlig, agus ha rein meise a cúrsa an nunám bhí Kyle bhasin as an nuna chlas agus apad lafa bhaci nán. Scanna, agus stocha Iain big a fémal an táiseach na níisiú ta héin bic an géin ma dhéin dí hanna dúis lísachaí professionta sé inam caran stocha nach cúla duine léamh. Sé, agus an béirle elinn si PDA hound, Professional Development Award, award a tulich an heanach in a brach an glán. Ach ai, siúrúta nach dinos J céime bhí acha théana an cuspur se bí, agus ma duine smuineach dách nach níide a Gàidhlig ach go níide chearst choramach úta mit se bhí brína chéile acalbhachar ar stói. Ha jifar júnior bhí acinne bheit fearna bheit fata bheithe a gopur an physics, bheit fear bheit gopur an Eadar-theangachadh na Frangish as Gedimilte Shona Ceistean bharisteir Leig, Kyle a gopur sin lisach na Gàidhlig, Krista na Chickisk na Scoileadh agus gach duine tín bháteach an jiftitis mar site ha a cuasa héineo an dúas man ganna dú. Ganna mit cuasa táchail na sasata gúine. Ha bountaiste haninsa, ma man gánis muineach man mar rúta nach practicach. So ha sin na céidir Eadar-theangach mar rúta nach bí sin na torsimmerig a rúta na hifteáriach a fíri drás a rís, go tícus a bí sin na céidir mar a hátukul ceann an sifar gáin, mar a há céidir coiúnach etar na cánanin, a bhfuil giri rúta gan carin céach a chumil, na bhfuil giri dhéanú go mac Gàidhlig, go mac géolach. So ha sin án go tícus a bí, a cuti gan acinne a rein cúrsa go mac tearachgal kenne an an nála eile na a hannig úcinne agus bhéisis muideach a mi táchas go ag farach go cúrsacinne nes an an dói hannes bountaiste a bhí déanú Eadar-theangachadh na thuúla seachcin. Agus bheit mis an gánig go hálach ó rí cuasa béiceach go sát. So ar a double go a cuasa béiceach go bhí ann fer a bhfuil céidir teoiriach na béiceach go sát. Tá céidir baking theory, tá céidir echtrí na béiceach, tá céidir mugan jaartbach na béiceach, áirsíach na béiceach, ach an dínú béiceach gáin. Well, an cuasacinne ráteile, ha sin léime staibh an níiad haseach agus ha sin na dínú na béiceach, ha sin na dínú na céichins na scanichins, ha sin chuúla seachcin, ha gorúta na staigan na ábhain, ha go chorúcamsa, ha féin rúta rásbhuamsa, ha merach go bliana,
agus ha siad go fatta och mar Shona gra si simme ploi vakinne agus mi farach am gáni smúneach ge in blian ag a gal a núneorne agus a huv in de hoopbrach gut met wie premium shit och sé route nach verske SQA so a huv SQA na hallope sé pas vele haan agus hat dunjakinje maar ha dakinje fat de bliene hat de gani genu graai hat het hier opera hat hier smoenje gele triùir hakkinje na houwer phannal hat er gach dunjach gach njachachgus en niet opera wat je je triùirteach je as a goede daie haan agus mar sé route nach ha féin jale sé o hechen geschachtgin agus ha mit dagus ge je féim te gunje agus gewille tokel er een goed misneach agus er goed jales agus er goed skillen man gan toe an etter henge agus rotelle has je de goperetter in daar gaan wo weerlijke kalik maar is naas genulug och has je een gopere ratelle wo galige peerle agus oorden en bin ik sin kan een doelen nach een nach te gunje. Leig agus biténig féinach gedras sríist en je wel a kolachrí koerse grammar heisem wel u chickes koersichen grammar ekentool ach kimmer a seo gyfrichte. Wel ha gyfrichte nach heel gael Shona agus Krista ha mi gin jeke welke mat gyfrichte. Han je nach het tokle grammar reisig sa heisig Shona in hingel simmig bugbear hakam sa simmer ut hakam sa me grammar na galig agus fakkel grammar Saad, han koerse grammar haan och gutire heen ha burgut een koers in de jenu kunnen wie fast na stoch na stukje hunne galig huf grammar na galig kunnen wie fast nas mogeltoge kunnen wie tokkelen gistjen kun je nach maar Shona roekig galig agus Krista galig man naters kaal galig regeel ha gach dinja kinje o aartje en gyfritje agus jole zit er jalletje och haasje tokkelen grammar kutje kus pi agus de jivu een stoak das woem so goede schachting ha mi koustoch na galig ha mi koustoch grammar gaan na kinje ha mi tokkelen routen och han je koerse grammar gaan a ha bountisje grammar hi stui en het hengig saljus gewil grammar maar vast te gaan in sepi sa poruut gunne wie smunje wil staat maar dan gaat het een peerle felicitousness of a phrase wil staat a willem sentence wille favrach wille goppers wille natere goed je sin vertellen ha wij se goede dinja kering in de phannal ha mis ma more huf naterach na galig dakinje gus na sin toras goed wo galig peerle gebier met nateres gebier gopper agus kammer ha gopper huf sin kammer ha games naterach schuolloch pangeloch agus ha sin ullige dolle stegen nu fort de burgoedse kramer hoort och han je sin keter grammar maar route nach verlee. Gameliske van meer mute van je tapla stoche gebrinch niet na klassieken heen in je Kyle van range session maar zo nudi agus van mijn kleintje garot tor grak as na klassieken van Chùrsa fijne mag koerisch wat kolch de bliana rein muse tor garach ich dal. Waar jo graag eens waar veel jaar dal. Als je ook met verderking waar jo best bij ga in je se bliana de muse is hoe doen je het torst graag met die augte dan glas. Agus har verderking maar graag je direct als jech agus zie je zalig se geestjach waar verderking mijn klas is dat maar foskeltje Gema salje agus I mean get a passion dalsteach de hospel an an dainach har verking ro armbal itjar jo ro frau ja verking normals va sin giemsig as va fiala gadal Leig as je mag lintje agus Krista war hier na klassieken gach schachging oper de warch ga die nu operdachi. Va Phearsain againn ga eens fios gre operdachi van va sin bruin mu fios mar savage as a glas heen nuair sin va chomaking bruin me fachlan sa bí stocha nach ro tu sin ja
Aperstin sa bí is bha códig acing mar chlas an uair sin. Is an uair sin bha códim acing, bha seaching acing sin a gálar fallaf gus i rút iarrthingachadh. An uair sin bha sin go tíoich go Iain leis sin agus thuair sin go rais ronna na chlas cúteach. So bha códim acing an uair sin as an achlas cétaríist rút an athrachaigh is an uair sin bha sin gan leibh amach aríis, gan sealting in a scrín leis na cearstachaíon a rain sin leis a chóirle bhacing bhú Iain ó fios duine leis a chlasúir an. Bha cúteach, ruta bhac amach cúteach go rinne, bha WhatsApp, bha buon WhatsApp acing. Is bha sin an uair sin stocha, a gáil beachgan bhú rinne eile tronseaching. Is bha sin a gopur gléibh. So bha pís acing gas acing, uidan bha pís an eile mad Phearsain bic a bítach stocha bheit nachgaich sna neachgan deach rutain a bheit Iain sminich go bhíh cúteachal. So bheit uan an sin acing dhéanamh ach cha bit opar dachaí cearsta bheit sin éar sansa. Really is nuair sin ag déireach na bliana hena méisian an, chaine san a bhris sans go brú mi Iain sin a drasteach bheit céhir méisig iarrthingachadh Iain, is an nuair sin bheit da aiste bhór. Ánig a déireach stocha go bí Iain sin brún barach mé Iain sin. hiic sin chun na méisian ha cíineach go daoine san féin amachtíí was achgurí. Deach íon mis a WhatsApp grúp eile a dú me se kete nó chu go lá a bh mé ferach go scaiste agus jalliste agus bh mé ferach go únar nach a gaman. Shona ba House a gopur go láithile go BBC a dtíanana ruútan go feram a le cínteach ach ar a chlas seo ag a chlas seo ha déanú ruútan go Diufriche, Stiùiriche iarrthingachadh Diufriche de réineach an díochuir ruútan úre a sinna cárta rucht agus cumar a bheit sin. Ha mi cínteach há ceart Stiùiriche idirhealaide a cha gnáam rúta a thug Iain ag atáiseach. sé rútas cutrimiche go bhé Lùnatarach, go BJ House gríomh na déine idirtheangachadh gá deanna féime tú bhí nátarach. Agus mar sin ha mi smúneach go sinne fiorút a bhéidir sa machchas a chlas. sé bhí fiochan í rúta na chumal cho siimplí sa gas, go bí cuid há briin, can tór gan na hawsgríomh neach an tórút an coiáte stocha dí op het cúrsteach, tór rút an politicoch agus deach can nach clachcha tú gach lá an na suoch nádrach as a cháirsnach. Ach I ganan sin ha mi smúneach ma hause idirtheangach rút fémi dúine hiic sin. Agus ag déad go lá dú fachgil mhóra gema gleinsach a chhlachcha ach mar a héil duine tuic sin dé ha cantain, well go sin a bhotriú. So mar sin ha mi smúneach ré sinna frí a bhrút a chaninsa as a chúrsa bheith uamsach fémal gás a deach bhí gáinní bhí smúneach a go BJ House gríomh bhile siimplí bhile nádrach ag hanach dúine sin. Agus bhfuil an bhín héin agus Iain cha bhí muid stoch iad an nu ráb hiún thuga imra in na bugbéir bhí go heice go cheáte dí gramar. Agus bhfuil an bhí cha bhí muid dulmachcha í chéile Iain. Cha bhí. Ach díadach sé fémi canan ag bhí ceart ach ag nu nám ag hanach dúine seo Billy ag dúine chuid a haach na a chluinnesach a rút ha cantain. So sé sin rilí fríomhrút agus chaninsa bhfuil éiad bhí uamhsach fémal gása na múper láiol, dúach bhí cúmáil sin ag bar mín gin fatúil. Gaf seo hiic sin, na buch gobí cóhán, gobí cavílat gaf a hiic sin. As dúach éidir déile é an smáteach mis bhuiine cha ingineach, can as a chlas acinne well va Michael an Lúnain get de bhaine sé de hiidir, va Kyle acin, va Stianach acin. Agus bheith uamhsach má Krista NicEanraig bhí dul tronna rúta na bhhaid a scríomh can na heachcain. Ach bheith uamhsach má díadach gras an caindeach agus rúta néile chanach dúine an na dóid go má nátarach, díadach bhí smúneach go a sin, agus na dóin idirhealaide heic dúine a rúta na goma a tin goma clachte leis. Heideach mágút bhí smúneach chanéil uail na nu gá jaun. Ha tór dhifar gá jaun na rúta na chatain an na dóid has násal. Agus am smúneach le má
Gaharad gunne na mopeth vi smuinech go sé gohfuil duine ascach cearní fi go thuid a géisteach na si sin nacinne agus dí a ví smuinech héma na gras an kainte ga téine go mal bio a gnu ná bí máchail gohfuil imig jiffer seose steile canan agus dói an laverste duine agus a séo a chéineach. How muted Dylan. Ellen muted. Conveniolach Zoom. Krista, we dúirt al an darna semester am clínte go duine úra sin isteach ar a chlas socha utin ile agus uin ile tularah. Ro sin acu nuí. Va, mas mam chuine bheit dí seach an stocha bheit trúach an chuine Trúla mar, trúra. Va chail me se fedic ruúí ha mis men sin va trúaching va ruúaching va Mark Ringe agus Morag Stiùiriche. Is fear léchuútechail va choma dunne eichgin a gopid gohaichel as noper sin Morag Stiùiriche Gàidhlig go díach scanneal ha cho nátere ha Táirheála siche is dúcháirle go cúteach. So bheit má bhí crucéiste ára bheit má a bhí féchcin cúte nopad hat ir díanamh. Is bheit díach scanneal carméin sin dhéanamh is duine choheálach ar a Chùrsa. Nu duine na fracinne Ellen is je blien Krista Iain rukke den wakkinje de Shona agus Skyile de Chùrsa agus hannig Iain códasteid direchna de crúna go riú akinne galáte agus meis ding Iain chud lei an a béle go Gàidhlig chud tún de Gàidhlig ruúte nach bhile hain as a chaharikle an Lùnain agus war sitsmuine le vi féin chum brini Iain me dhéin timmer chu shit vo béle a hannig vo latje den táach snósen nach it en go béle agus mar shit a chud go Gàidhlig le Iain ach mar Shona go cúte an ingrút le nátarach agus dachar mi dacham blian is a chud blian am mi ferach gelin go bhfuil mi híine fast na seáda a Chùrsa á a vi chud jacket go dhéanú agus blian is mar a thuirta Krista bh gach seachtaí bh chuimeach duine bhí Peter oper chaid dácha oper ruútan a reinne chenne blian chinile agus an nóir sin a bhí féin becanúne go bhí Peter an operach go héin ma bheit duine ferach carin dús nó síanta halíiad leis ruúta chu a scrín go na ruútan áirechuch agus garí na dhéanú ar nó deasachuch difrite hortar a ruútas nóir sin na Leig amach agus ha ruúta nach sin gan an etaltis tradizione cooperativa sinna etarhengachuch mar bhuiin mar ruúta nach fer a bheith duine co-óperacha cálaigh. Agus ha sinna cóstalm gomór se mar útróna a graskaintje go hule dunne agus orden han je heen smuintje ruúte nach wat sinna gra nach Krista a bliene se wakin je sin gar reit karm vi gatje gus vi toch steig roikin vo oper honen of oper heil wa mi keile agus honen mar is a pe wa mi toch ste oper rein dunne an a bline genelle agus mar sitje gach bliene ha war nach hele fortjack in je fast nes moe agus fot wascht die man gannne toe agus dunne ferrechuch go bhfuil ketachge agus ruúta nach a thuirt cúte nach an béle go etarhengacha cíalachuch go ketachget se merach ganna dhéanú agus a darasúla hort a ruúta nach a réinú chenne. Agus mar si chanelúr se bí ruúti nach díantse go bra, is a chapurí a léite ruúta bhán. Hanel farfach gaan as a dúlach in jaun. Agus as a chóirseachcin sin taríú ha me hiú géri agus go bitine ferach a misnachil foskulte pokerach sa agus tíach vi karin muggal is mar was sin gram fachgelakin an Gàidhlig muggal mug an dóis le dú nach ach genúnaam há tot spéis de gunjelle há tot spéis de gáile agus há foskulte. Léba agus bhil plánige acu ha tar runnaken ar a Chùrsa héin nach a bhil plánige acu san runnaken ile hart a steire semester nach. Ha Ellen an gáí seos do wishlistachcham sa snós na mi riach a úneach behelm sa mórach ní knéle bhíach gin mórach an barai. Si se bh gomatrein go chuir Anna Green Gables seos de víblek man bhar fan fiú a lémi díve ein som chusú nach chu gidi Leig. Am to Leig an Gàidhlig ik net engach mórach héin. Dunne mar sin sát.
Dunne go cóí seola go lá, dunne mar sémas dálach be helm séime thorte steidirach mar sosta eterhengach eicheach as a vinne dúra chunami mar a gopper a Shona gopper, mar jémas dúna wairich in a hort a hiúnda go galig as a vinne dúrach mar a sinna gopper agus Cadan mar sin, a mis sin gánig í duine le just éorden han je dinge rin fulting agus ach ruta húrte Krista Steistean ruúdi me caid in rinne ruta gannach me dhéon bahar bók agus eterhengach agus mar a ha AI in steigen a grach agus mar a ha sinna gopper get nach sin sa han sé girier duineach in vi garíre gur fé me achterach go system an ná sin vi go kut. So ha sin han je sin a dúnach dorsen Als je een ketergruppen is voor naar een jouw zakkum samen, dan moet alle macht de hierige dingen. Ik is een premier dorsen begonnen ik is afgelukkig. We hebben dorsen iets gaan hoe dingen gevoerd dat keestje goed is dat tron chat maar had keestje nach ik niet de shop. Ik en keestje naar raken lakum sa ach we gaan maar kleintje wat in jullie maar keestje nach ik niet de shop. Maar meisje orde dat ik maar zag. We moeten hoortje steden. Meisje oor, wel ha keestje ik bedoel maar Roosje bekieuze hoe wel graag gegelen. Ha je weet toch toekelere zo maar ha ach as een glas kleintje doel geintje nille ergens doin smunje gele voor den nille is een glas. Ik get dat waar dit dat waar kaart toegelet waar den je againn zo waar Shona againn misje waar Phearsain Chidosach Ceistean kutjach so waar jo wes againn ik Phearsain le Chùrsa is dat different backgrounds is wat dit genusjacht dan een klas waar hoe de torsjacht wel josa waar misje geons like achlen is het gras en kantje a hoe klas geboor waar doet kunt uur zit so yeah, no, waar zijn games wo graag de jet als maar waar kusknelle graag waar ik een klaskin waar een roos een kite is over geniale als waar shit put je al or een notion how fine such a blast het maar a brief de enige nachtrip ja Victor Smith ik als in de share actually biarlums ten trein shin ach yeah waar galig vrie ik onder die kutjach so waar shit maar yeah, I'm just waar zien je vast nog gerade jo wes gegaan le Jeffel doelpuntje. Agus Shona be stoch a kutje geen gal druk me in Messian kimmer waard agus wat female am kindje gewillig gaan hou was J live. Wel, haromische is asje skriven schon hanille samse. Wel, as jobbrach am kindjoch ach haromie kal we George skriven schon kormaith het bliane. Agus rein mis grach so bí a ceirculeir a gunne bí. Agus ha kindjoch réir bút chapachor is gas gohfuil Gianna opa gach seachgein idir opa idir hangach I gach seachgein. How cúsach ddíach mar a how dul thirst agus néidir hangach I an héin sile mis gro ha únig leor ac son nuach agus nó sin gal hadde se a dhíist. Hun hasgin am mis gaf well mór mar meannach mór ha kindjoch. Ach sele me greif fief rút gedhocht in de show haast ach mis smuinige. Maar is het Gianna so a Chùrsa show? Ha jacket as hier dolleach as rút ha Gianna agus as a huspet agus mo schrein ha karan how geman vested as a rút ku agus mo schrein ha mis fadachgin. Chanile na well am kindjoch chanil dinne gyri vi skrive Phearsain fatu jewel schon gorga be am kindjoch ach Chanilu ket mo schrein ha mis minige geweel ne de humische si as schon toach I Iain van me an hen nuchen hietje joywaibeg du geschrive. Jun sam mis minige gwilu ha roet cool de ho goes Iain was hier allemaal. So mo schrein gaan mis minige begort ginne se bi wie gal tra juns ha passionuleke kutje kagele a kutjach Iain gema kutjachol ma ha dilitussen se bí ag duine se bí ha única leor an ráhaibh senne thugáile Iain agus díach a gáil hada siad cáil se bí ha go dragast. Ach súla meise hu nópad go seachganneal agus an uairseáin mar a ha Gianna nit ar angach íon.
díadach, agus há sin bontin, well, agus bontin le theory nach chéil bhán goáim, get nach sin chenne sinne frí bhrút ach há mar hádul idirst a gúsach sinne can nám, agus hedolsteach, agus am cín chuidir go díadach, dawad híide gach seachcin, sé tór hán, had sé crúnvíasan, agus mar sin ha únig go leorachad. Agus ha mis muineach díadach go díadach chané unús gotáisiú, ha mis muineach go goúna gostein. Agus tárálan ich had clachte go leor bhí genevastíon caú, chanile na golétas agus chanile tro is sa bh musna a háisiad, na a híle a dá sem cínteach. Agus díadach sé tlachhán fé misrá ach díadach doladás chun rúta chus mé gotáiseach, má hátá seo dhéanamh mar chúse, ha mis munig seo rúta ha féin talachas a bhí ga dhéanamh. A chabachart drag a bhí ort. Chabachart drag a bhí ort bí, agus duine sa bí má há drag an ha únig go leoran agus bí ha Iain tuilegus Jonach cúteach agus taicáist a gúine má sin díora. An bor a dosin sin cumil sin dosin na búacham sa bheith Krista is tar gúine hat foscuid go anam a chuile seachcin gus a mí féin. Siúr a hán na messi chunne dúine messig assessment an na Béarlan an Gàidhlig a tidech a chus grefferstúine na chailtheonas a gal nickel a gal drigach mar is Kyle cúteach agus Krista Shona Éilinn ha rúta gna chatachast penna bliana seachcin go a gré maar gaan ze aan een choriach fólam sé formative assessment. So han je do féin sían ochtarach feedback, how féin molly in a svúamse. So agus wa mi kundis, wa mi kétan se leoracham se ha kehed pís in figetaan finna bliana. So figet se kehed pís in jiftetje, fegna bliana, en daarraad Gàidhlig Béarla Gàidhlig, jiffer Stiùiriche, jiffer Phearsain de Scríig. So na ha sin díantaket na chailtheoin ha seirsta ha stáras acu chenne agus na ha díine steigen na Messian ha na Messian mar a hút mi foscé SQA díach ranniu grach a denningu grach pas féil. Och hun na Messian ha céad etarhangach í nán a da chud Béarla Gàidhlig Béarla gaú guncríach an úniuch agus a gaú léicríach an úniuch agus Stiùiriche jiftetje agus in nósin na aiste a dúg seónimmerig sé seirsta chorma ha nach Krista Scaid súlahortir mar bhá gopur. Cymar a ha gopur ú héin mar etar hengatars, cymar a ha táiseach, cymar a ha fiús bha unblian a cúte nach rá bha scríig man an dói obrach éisci bha rá well orden ha mi ga dhéanú, ha mi ga ácal, ha a minúsin ga frinta gamach, ha mi cosach man gúr, ha mi dolgan a bhanugs, nósin ha mi tíliras, sa mi smúntin ha mi galandarna bechgid, agus war rutin mar sitterach éiveach a sé sinna go rut hagéri mar etar hengatar hagéri seirsta a bhí roiinneach le dúine cumar ha gopur agus sin nuleg agus Krista blian akinse han mi dis a cha na ceftach agus vi deach se roiinne hudin grach go you han ha bor goed gunnin grach a dhéine ma bh an fat na bliene nach seo ma bh an fat na bliene ma bh gal Phearsain ma bh saat Garíú foscoit gona rút nach éáil a bhí céitar an obrachatéin agus bhí galstaid mólín bhagún jeile an opar héin a ha gach duine déanú ag dearúna bliana hana oscaigsúla an grach fat agus ha mis deach go gáin chuúla bliana tuach na am gáid gláin na gláí a bhí Leig na ha duine déanú Jelle gach bliene. Ha behoud tugge weer dunje man de messi. Nu telle han de messi na chien ik jedig na bliene as sin kanlug. As sin kanlug fat wiesen moor fatta agus een noorsen as a jipling has sin taasel etterhengig hien den keer etterhengig hien moor een. Se keetjen agus as een agus as a mekani toch has sin ulig sa ha pehen en kamatrengig in ulig sa mekani toch unje de gunje nopper voor de stij. Chláintin agus so bí an dúir a críochtnachu as a chéitin an ána. Sound has sin as stoch go sin a geld soli slána chéile toach in nachvís nach sungur si ankris nach fimikéte an toach nachvís has an glas me jére gakinne go formel och mé gánig í dúne chalig se les ach postel chorukum se skute mit kenju teams a chor stoim hat in je strílik kalsepí
fige nach vies an kodum sin goni ja nach kadin tauschlet nach vies sinnek den klas furmel me jirig maar hoort Shona steun het mien waag is dauer fiske dauer hietje agus gosi en is me een kaach ach gosi wat nu een goni ruif wat ook gemal boe agus how kroeg rute genach nach heil se boeien gema how fast jolgre hele sa a mi hína ferach go bhfuil a sin nulige tí be net we hína bearnar a mi hín mar fásta na bhhuiin WhatsApp ach tú mi go gaan nach go dú. Agus so táiseach san dáhar agus a críoch na táiseach an nóhíos ma ha. In agadé. I mean sé Jo my coolta sin nach seachgan in éilen a bhór nach eil rúteach nach mar 3 nó 4 seachgan in dí gach semester. I mean how féin luach an edig het chaningse sin an núne has sin cáluch. Agus thuirt cuitcin an nuí go a dir a misneach agus críocha go a chúrsa I bhí Krista san oprichen nach bígad mar a dreine an cuasa bheit me ddíireach san I chéist sin oscail goach an thula duine I ggéanach mar háad na farach an dé chúsa chríochtnathug a heb misneach agus chuid go féin na scílan na dhéonsaíchad. Duine sa bí. Well gás I ha mi clachan na skillan. A mis min godúrs mar sin nuí mi fadach gin go bhfuil well han is man nudig dúne a mí se fadach gin go bhfuil pí a chuirté a scríbe gacham. sé díadach sé seo páirt an opair lá a lachamsa an imimeach bliana ach sé díadach a bhí smúneach I de dáas a bhfuil héna cúpeth. Ha mis minnig éis sinne a frí foing deach bhí smúneach man na dáas a bhfuil héin Gianna vitar hangachuig G Cosán ha tug gebíé ha na cruúd teintens na mar ha díach mar ha dul tumigelit sé díach vi smúneach go maiin tórwarach agus ha mi fadach gin well ha mi héin fadach gin gunniu go bhfuil píach a hort de skrifa gacham. Agus Krista bhfuil is de visneach. Ja, chanin yn nid ham eisiau dolarás chyn sgol straight a fi yn y is ham I dolarás gan y ffiwn fwre. Ham I fys na ffiwn fecer son si a siach blian yn ysg. So, femi mi fi gwprach gan y doed e ffriches, femi mi fi smynach eich, chanel a chwal na ha sio tîn fod dachi yn legalig eichydd, chwyd ys mo yw. Agus, femi dy fi mogal, mar a haw getar hengach eich rwyt yn y hachgas y fiarla, son Gaelig is cemara ha sin dul bhúprach a gaibhsin cha nútu fachlin ars a chlachca agus an clown an a film tra bhí na Gaelig adrásna chaile achge. So ha mi smúneach ag barach chanin is mar a ha mi getar hengach a rútin gan a chláin. Ha mi fatan is misneach al chanin a húf a bhí díadach féin barach misneach in am híine bhí scríbeh. Agus a bhí smúneach ha gaelig ach an macaljóir san seo agus ha mi mair ar hengachuig. Is chachanig sin runne Chùrsa. So. Sin an dearab rúta géirí agus Kyle. Yeah, no, han mysig ferach yn fact yn ysmysig fos fi getar hengachuig. Díadach mar a bhain yw yn ylai mar fáiste mo o'r laihils gyw ach an ishtí, mis is munch bhfuil go bhfuil mé caiit an dóigh a dhealchte go bhfuil smúneigh ní an dóigh a dhealch just go bhfuil skill na bharach gachamsa. So sin a bríomhrid go bhfuil mé na séar chaningsa idir hengaigh. Agus cúteach a bhí jeirmhic na ha chéile scríig nó na ha mis scríig roie. Agus an darnaú se sin go bhfuil geistnas na seachams. As han cín an bí shit is na haich mar chulas níos dééis nó chéiles ná teach. Leig mar sin bhlah si in Chùrsa de géanaan. Bhain sé go móra go dearmh, bha gasta áster an gláán. Agus ha sin tucail muir gra mar nach heúna chaile Krista hanú a gunna bhí smúnteach me na hána nachcha agus a gunne sa rein sin pís bh bhíle allastar bhís chlád an scríad ar Canadian nach stilms gomór as cé brechten. Pís big agus an gáí ha méach na pís in Ellen a chuúla seachcin hat cad mo gúir an nún ádah de gatain chuúla seachcin gus a ruúta chummel
Sáad, go gabh grach a dheanú, bhil sáad, agus gach seach in behin an gomad trang clinge, agus ha cunneacham sa sentence an na béle dochgar an na dúne splayed out, no stretched out in the train seats, agus fa aperstach Shona a tíach edachgal, agus na rá sin tarsúler as a bhlíana Krista, hánig si tamár go fachgalig Shona san ruteach go herach mi an dúne, sé bhain heonna, cunneach it sa, van na dúne na sléitrí. Henach Na sléitrí hé de bhaingi de was. Henach Na de drein, na de fin, na de was na dreine wat. Ed'n drein. Na'n sleitri. Nee, is de dreine. Ed'n drein, was het erachgal. Agus as je een keitje groeit, maar fios rutten Ellen maar hoort zat rutke maar na de Krista gana chloin, nis halin ze gana clown, is dat. Hij misje van do akom ze gana clown. Als je een toch immer zit, als je een keite, als je een bristige nieuws na rutten, als je een keite Kimara kan in a gopper kayu, din rutten ha natra, met de heen kognige rukshin o heen, maar skrieter. Rutelle had je een aarting aan, goede bliene, gewel ha mi verder gelu gyms as a hoorsak in je, gewel etter hengeter, a kielige gelu maar hedeveshoch. Wil saad, ha oese tot shedevish gan een tekst. So ha nou te wie as kunen tekst, ha nou te wie nes clever nan tekst, ha nou te wie hadden nes ars nasich nan tekst. No nas meetwadel, maar gaan het. Feemt wie kan lennel een tekst heen, agis wie tot sherivish ga, wie ga ashik, maar paat ashik, wie ga horten algen galik, nog een weerle. Ha kun je hem aanpassen van halle heerst. Kun je, kom maar goed zit aan een weerle, halle heerst. Is dat? Ha gaan nu, go off to St. Kilda, you know, en je ziet je nog kiel ze bij in de weerle. De leer in de weerle, fik het so als je Rutte machine toko kaun, hanin sa hule shachkin na hel. Scanjal, wel, am hier zo'n een cursus Iain evenest. Wat met hier is zo'n nog de genie ha keestjach, wie keestje staan, maar ha de kiri en drassen naast J-Live. En we hadden zo'n iarrtas o cursusjach, iarrtas at smo.uhi.ac.uk. Agus fytti at fónu gan hól agus curia tre go eli ground at njo ukapéin stocha Iain er ma Ceistean sonrichachke. Chanilas mo vel son datarami in proces vi kuristeach iarrtas. Tjilach eli ground het tosha, sinach dat ik hier keme vegan is notion, mi vind vis voor eli mihin is notion, ha mi kurir toch at de hachre haus agus gaam meleske dinis wie geestjach dat wel vliene kama doelen nog och Jerry no, Lùnastal tosha geduld in ha unjak in haschen can you in teams of their style doen je. Heb ik am gar niet gidi vi brinische gule doen je haun agus vi chinga na Chùrsa agus moet ik nach kamanjo ade mal haun agus en oorschen maar de hoed heen en ha een koersak in je tosha as een taver agus als je een cumulatal Cadden maar ha bliene na allerlei tal no na college san arsinjach och ha sin marach in bekenne satje. Gleva. Wel charage mi wel Ceistean sin stay in drastes so mar sin like mi leif ha mi sminne agus kiad tain geishe de phannal Shona NicEanraig Krista NicDhonnchaidh agus Kyle agus Stiùiriche de Chùrsa en dochterien mag Phearsain so mi Clàradh ha sin gomór nar cumain agus dúach lícfis ma ha céis sa bí acu agus ciad tain go ríist. Tír dása